Почитувани гледачи, втора сезона на серијалот Бизнес клуб на Стопанската комора на Северна Македонија и третово, денешен наш гостин Мило Џукановиќ. Дали треба нешто да се каже повеќе за да се лоцира личноста која е денеска наш гост? Не верувам. И ја не верувам. Бивши председник владе, бивши председник државе, председник демократски оснивач Демократска партија социјалиста, човек кој нема кој га не зна на просторот бивша Југославија, а човек кој нема да ние га све по меѓународни скупови по свету свих ових година, човек кој едноставно, поред свих других епитета, носи и епитет мој пријател. To je jedna od najljepših titula koje nosim. Vrlo sam ponosan na ta duga prijateljstva koja sam gradio i očuvao svuda na prostorima ex-Jugoslavije i izvan tog prostora, ali posebno na prostorima ex-Jugoslavije i tvoj i moj odnos je, rekao bih, jedan jako dobar, kvalitetan primjer kako se u nekadašnjoj zajedničkoj državi kako su se poštovale i slijedile vrijednosti na kojima je ta država bila izgrađena i vjerujem da nam je taj temelj kojeg smo obojica dobili u toj državi pomogao i da bolje razumijemo sve što se u međuvremenu događalo, ali i da sačuvamo i da stalno unapređujemo naš prijateljski odnos. A to je odnos koji je sagrađen na bazi različitih generacija, tako da su tu i naši roditelji i naša deca koji će nastaviti i tako dalje. Ali u svakom slučaju mi smo uspjeli da sakupimo jedno mlado i dobro rukovodstvo, ako se sećaš, 88. godine u kome smo bili ja, ti, Tahir Hasanović, bio je Sandi Češko, Branko Greganović i tako dalje, Lazar Žult, Bane Brkljač, da svi ljudi koji su uspjeli u životu, Hašim Redžepi, svi koji su uspjeli u životu. Napravili smo dobru strukturu. Ljudi poznaju Greganovića u Makedoniji, pošto je bio direktor NLB-a i 5 godina je bio poznat u tim klubima našim. Sećaš li se trenutaka kada smo morali da sednemo i da popričamo s njim da li će da radi uopšte ili će rukovoditi organizacijom iz Ljubljane? Sećaš se toga? Sjećam jako dobro. Ukratko, vrlo vjerodostojno se interpretirao tu etapu političkog života u Jugoslaviji. I sjećam se da je tada nekako bila izražena tendencija da se kroz slanje funkcionera iz republika ka federaciji oslobađaju oni koji tada se možda nisu dovoljno uklapali u to što su bile dominantne državne politike u republikama. Dakle, ne vjerujem, kao što sam kazao, da se to baš odnosilo i na nas, makar mogu da kažem u ovom slučaju, ali hoću da potvrdim to što si kazao, da smo se u predsjedništvu Jugoslavije zaista okupili jedna jako dobra ekipa. Manje više si ih pobrojao, recimo tu je bio i Stipe Orešković iz Hrvatske i tako. Dakle, to je bila jedna ozbiljna ekipa koja je i kroz ovo vrijeme potvrdila svoju ozbiljnost. To su ljudi koji su u prethodnih 30 godina radili vrlo ozbiljne poslove, bili vrlo uspješni u tim poslovima i dakle ostali do neke mjere politizovani, neko više, neko manje, ali vjerujem da bi... Neko i u krupnom biznisu. Da, i u krupnom biznisu i vjerujem da bi to bili ljudi koji bi danas sigurno, dakle, u svojim državama, posebno imajući u vidu osjeku političkog kvaliteta generalno, ne govorim samo na prostoru ex-Jugoslavije, nego to je, rekao bih, opšti trend, dakle da bi mogli biti veoma, veoma upotrebljivi ljudi, svaki od njih. I to je istovremeno bila i etapa u kojoj su polako narastale te
dezintegracione tendencije. Dakle, ono što je negdje započeto promjenama Ustava iz 1974. godine i snaženja republičkih država u okviru Jugoslovenske federacije je, da kažem, imalo tendenciju daljeg osamostaljivanja, dalje decentralizacije. Mislim da se tada državno rukovodstvo u Jugoslaviji nije dovoljno dobro snašlo u odnosu na te tendencije, da je odmah na neki način zaoštren kurs i da se ušlo u osude tih tendencija, tako da je to, rekao bih, predstavljalo dodatan alibi onima koji su od prvog trenutka inače željeli da se to završi dezintegracijom Jugoslavije, tako da je to ubrzalo proces, a kasnije i dovelo do, rekao bih, neželjenog scenarija tog procesa. Tako da bili su zanimljivi, sjećam se vrlo naši razgovori u predsjedništvu Omladine Jugoslavije, naši razgovori sa našim prijateljem Rankom Kreganovićem, koji je veoma korektno i veoma profesionalno i veoma odgovorno obavio svoj posao u predsjedništvu Omladine Jugoslavije. Ti si dobio resor tada u toj vladi da vodiš ekonomske odnose. To je bilo izuzetno ključno i značajno, zato što više omladine prebacila svoje težište delovanja baš na tom planu. Bio je veliki procenat nezaposlenosti mladih, to je bio veliki tovar za nas i tako dalje, ekonomska situacija, inflacija i tako dalje. Međutim, ono što sam htio da pitam na bazi onoga što si rekao na početku, šta bi bilo da nisi ušao u politici kao ekonomista i kao čovjek koji je volio biznis, bio bi tako uspješan kao što si bio u politici ili malo više bi postigao? Ja sam jako volio da se bavim biznisom od prvog dana. I danas kada razmišljam o tome, kada bi se moglo vratiti vrijeme, siguran sam da bih opet odabrao da učim ekonomiju i da razmišljam o biznisu. Dok sam bio u Beogradu, kao što sam kazao, u predsjedništvu Omladine Jugoslavije, ja sam već tada razgovarao sa ljudima koji su tada vodili jedan dobar turistički biznis na prostoru ex-Jugoslavije, da budem neko ko će preuzeti taj biznis u Crnoj Gori. A onda su dogodili ti revolucionarni događaji u Crnoj Gori koji su negdje tražili mobilizaciju svih raspoloživih potencijala da u prvoj godini nekako stabilizujemo prilike u zemlji i kao što sam kazao, imao sam iluziju da mogu na kratko pomoći, a onda se vratiti svojoj osnovnoj orijentaciji. Nažalost, nije se dogodilo. Ali imao si obit dva put da napraviš to, da napustiš politiku. Tako je. Da se dogodilo, vjerujem dakle da bih bio uspješan u biznisu. Ja negdje imam samopouzdanje i mislim da sam veoma temeljno i u tom prvom periodu, a onda kasnije kroz bavljenje politikom sa pozicije predsjednika vlade, rekao bih, dodatno upotpunio svoja znanja o ekonomiji. Tako da vjerujem dakle da bih bio uspješan u tom poslu. Kao što si kazao, ja sam 3 put svojom voljom napuštao politiku, što potvrđuje ovo što sam već saopštio. Dakle, da sam ja negdje čitavo vrijeme želio da promijenim kolosijek i da se prestrojim na teren biznisa. Prvi put sam to uradio nakon uspješno obavljenog referenduma o nezavisnosti. Sjećamo se svi, to je bio maj 2006. U septembru 2006. smo obavili prve parlamentarne izbore u nezavisnoj Crnoj Gori, pobijedili i nakon te pobjede ja sam se povukao i kazao bilo je dosta. Nažalost, onda se malo politička scena zaljuljala 2008. godine, prije svega zahvaljujući potpuno iznenadnoj bolesti tadašnjeg premijera Željka Šturanovića. Ali i desila se 2008. velika ekonomska kriza. Tako, to je nažalost bilo stalno praćeno i tim eksternim nepovoljnim razvojem događaja. Tako da sam se vratio na pola mandata, ideja je bila hajde, najlakše je to,
da dovedemo do kraja taj mandat, da ne raspisujemo izbore. Tako da sam vodio vladu od 2010. i čim sam to završio, i opet smo pobijedili na izborima 2010. Opet sam kazao doviđenja, sada to treba da preuzme neko drugi. Vladu je preuzeo Igor Lukšić, vodio je do 2012. godine. Uglavnom su se zakomplikovali problemi na ekonomsko-financijskom planu, kao posljedica ovih kriza koje su bile i evropske i svjetske ekonomske i financijske krize. I onda sam se opet vratio i bio sam predsjednik vlade od 2012. do 2016. U međuvremenu je Crna Gora ušla u NATO u tom periodu. I onda sam se opet povukao. Pobijedili smo na izborima, uprkos pripremanom državnom udaru od strane Rusije i ruskih obavještajnih službi. Tako da smo pobijedili na kraju te 2016. pa sam se povukao i 2018. godine se vratio da učestvujem na predsjedničkim izborima nakon što je prethodni predsjednik Filip Vujanović iscrpio mogućnost da se ponovo kandiduje. Pobijedio u prvom krugu na tim predsjedničkim izborima 2018. i obavio taj mandat do kraja 2023. Elem, čitavo vrijeme sam nekako pokušavao da pobjegnem od politike, ali da kažem da pobjegnem po meni nakon obavljenog posla. Ja sam negdje smatrao sebe ispunjenim čovjekom u politici, ja sam vjerovao da Crna Gora treba da obnovi svoju nezavisnost, da je to jedna istorijska, stara država i da Crna Gora treba da zauzme jedan jasan strateški kurs, a to je kurs integracije u Europsku uniju i NATO. Nakon što smo obavili taj posao, nakon što je Crna Gora postala nezavisna na slobodnom referendumu bez ikakve nestabilnosti, nakon što je ušla u NATO, nakon što je manje više u tom trenutku otvorila sva pregovaračka poglavlja sa Europskom unijom. Po mom sjećanju, tada 2016. kad sam otišao, možda je ostalo još neotvorenih 5 ili 6 poglavlja ili tako, ostalo je sve bilo otvoreno. Dakle, meni se činilo da je glavnina posla završena, da sad počinje jedna nova etapa političkog i društvenog života u Crnoj Gori koja pripada novim generacijama, a da ja mogu da se usredsredim na neki svoj drugi afinitet. Ako pitaju me često ljudi, ja im kažem sljedeće. Milko ima mnogo dobrih karakteristika, ali najjača mu je što ume da se konsultira za svakog. Što umije? Da se konsultira, da napravi konsultacije sa potrebnim ljudima i tako dalje. To je bila karakteristika koju sam uočio još kad smo bili u Beogradu i mislim da je ostala do danas. Nije bitno s kim i kako, vjerojatno sa kompetentnim ljudima, ali to je velika stvar koja treba da mlade generacije izvuku pouku i naprave istu takvu kombinaciju koja je mnogo značajna. I druga karakteristika, ti umeš da saslušaš čovjeka. Ti imaš stabilnost da saslušaš svakoga, da on misli da si ti posvećen njemu i tako dalje. To su dve karakteristike. I sigurno će nositi do kraja života i u privatnom životu i svakako. Htio sam da te pitam nešto. Šta znači to 54%? Kada svi znamo da je procenat na referendumu 50+1. Zašto si prihvatio to? Najprije da kažem da i ja imam takvu sliku o sebi, kao što si kazao, da volim da se konsultujem i volim da razgovaram sa ljudima i da ih čujem. Ne razgovaram sa ljudima tako da se koncentrišem samo na svoje izlaganje, nego vrlo pažljivo želim da čujem ljude. Nikad nisam, da kažem, tražio ispomoć ili zamjenu u donošenju odluka. Razumio sam da je odgovornost onoga ko se nalazi na čelu države ili vlade da donese najvažnije odluke. I bio sam spreman na to, ali sam uvijek želio da prethodno čujem što više pametnih ljudi. Dakle, slušao sam ljude, konsultovao sam se, a ja sam odlučivao. Tako je bilo i sa ovom odlukom. Kada nam je Evropska unija u licu Miroslava Lajčaka kao
specijalnog izaslanika za pitanja crnogorskog referenduma u ime Javiera Solane, tadašnjeg visokog predstavnika za bezbjednost i spoljnu politiku Europske unije, tada nam je saopštio da je procjena Brisela da bi zbog očuvanja stabilnosti bilo potrebno da ta većina bude iznad 50% plus 1. Naravno da se negdje nismo mirili sa tim. Vjerovali smo da, kao i na svakom drugom demokratskom izjašnjavanju, jedan glas više je dovoljan za ostvarenje onog cilja koji smo prethodno u predreferendumskoj kampanji kao dvije politički suprotstavljene strane saopštili. Međutim, s druge strane, bilo nam je jako važno da kažem, ta operacija referenduma bude u potpunom dosluhu sa Europskom unijom, jer smo željeli da proces međunarodnog priznanja Crne Gore teče glatko i brzo nakon obavljenog referenduma. Bili smo opterećeni time da niko u međunarodnoj zajednici nije podržavao crnogorski referendum. Niko. Dakle, Europska unija, prije svega Javier Solana, je bio veoma oštro protiv. I mi smo imali veoma teške dijaloge i posle dugih dijaloga ja sam nekako uspio da ga ubijedim da on pristane da Crna Gora na neko odloženo vrijeme realizuje svoj referendum. Sjećam se našeg razgovora u Briselu kada mi je kazao, pa u redu, ako već insistiraš, neka to onda bude na neki period od 3, 5, 7 ili 11 godina. Uhvatio sam se ove 3 i kazao sam u redu, neka bude na 3. Ako se sjećaš, onda smo u međuvremenu potpisali Beogradski sporazum sa Srbijom sa ciljem da nekako umirimo te negativne refleksije na samu najavu organizacije crnogorskog referenduma. Mislim da smo u te 3 godine, to je negdje na kraju potrajalo 4. Zašto? Jer je između Beogradskog sporazuma i ustavne povelje, koja je bila derivat Beogradskog sporazuma da bi zajednica Srbije i Crna Gora mogla da uređeno funkcioniše, prošlo godinu dana. Dakle, mislim da smo u tom periodu obavili dobar posao u crnogorskoj vladi i prezentirali svoju ozbiljnost i domaćoj i međunarodnoj javnosti i lagano otapali taj negativan stav prije svega evropske javnosti prema crnogorskom referendumu. Zašto je taj stav bio negativan? Prosto, meni se čini da je postojao strah da li je uopšte u regionu Zapadnog Balkana moguće organizovati miran i demokratski referendum. Još su bile svježe slike iz rata praktično do kraja 95. godine. Da li je bilo reakcije unutar Crne Gore? Da li je bilo reakcija? Reakcija na taj procenat 54. Bilo je vrlo negativnih reakcija i pretpostavljaš da su dominantno negativne reakcije dolazile iz kruga suverenista. Dakle, oni koji su bili partneri moje partije i moje vlade tada u ostvarivanju cilja obnove nezavisnosti. Oni su smatrali da je to nepravedno. Dijelio sam, da kažem, intimno dijelio sam taj njihov osjećaj, ali na drugoj strani sam smatrao da ne smijemo to zaoštriti, da produbimo neprijateljstvo međunarodne zajednice prema crnogorskom referendumu i da ćemo neku da kažem, gorku pilulu morati da progutamo ukoliko želimo da dođemo do tog cilja. Obišao sam sve evropske adrese da im objasnim da to rješenje nosi jedan ozbiljan rizik. A taj je rizik da možemo ostati u sivoj zoni. Dakle, oni su tražili od nas 55%. Ja sam kazao, pa dobro, ako ostvarimo 54%, šta onda to znači? Da Crna Gora nije nezavisna, iako je zajednica sa Srbijom izgubila legitimitet, jer je ostvarila samo 46% podrške. Međutim, nije se dala pokolebati Europska unija. Istrajavala je na tome da mi treba da ostvarimo 55% i mi smo na sreću taj procenat ostvarili. 55,5% na referendumu i to je bilo dovoljno da je proces priznavanja krenuo odmah. Prvi nas je priznao Island, veoma brzo, u roku od 2-3 dana i Europska unija i Rusija i mi smo nakon toga imali međunarodno priznatu državu. Dakle, verifikaciju slobodno izražene volje građana na referendumu. To je, ja mislim, jedan od tvojih najriskantnijih poteza. Slažem se.
ja tako ovako sa strane gledano, mislim da je jedna od najriskantnijih poteza, ali zatvoreno je usta svima jer je izvedeno sve kako treba. A zašto Evropska unija to radi? Tako neprincipijelno i prema vama i prema nama svih ovih godina, to ne znam, to treba da vidi neki drugi. Evropska unija je napravila po meni ozbiljne greške u posljednjih par decenija kada je u pitanju naš region. Vrlo često sam govorio da smo 2003. godine u Solunu na samitu EU Zapadni Balkan imali čak predloge tadašnjeg domaćina, to je bio ministar inostranih poslova Grčke, Jorgos Papandreou, da se Evropska unija obaveže da ćemo do 2014. godine, dakle na 100-godišnjicu Velikog rata, Prvog svjetskog rata, sve zemlje Zapadnog Balkana biti u Europskoj uniji. Nije prihvaćen njegov predlog, ali hoću da kažem da se o tome tada na takav način razmišljalo i da su i oni koji su bili protiv takvog zakivanja datumom u suštini ponavljali da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu perspektivu u Europskoj uniji. Šta se dogodilo od tada? Imamo samo jednu novu članicu, Hrvatsku 2013. godine. Dakle, od 2003. od 2025. 22 godine od umiranja procesa. Zašto? Zato primarno što se Evropska unija kolebala da li želi proširenje i kojim tempom želi proširenje. Imao sam utisak da su se na određenim europskim adresama više izmišljali razlozi da se prolongira taj proces. Pa ako se sjećaš, mijenjana je metodologija pregovora, pa se onda u jednom trenutku pojavila dilema oko Evrope više brzina, pa se onda lansirala krilatica najprije moramo da konsolidujemo postojeću Evropu pa da idemo u prijem novih članica. Došlo se do formiranja Evropske političke zajednice koja je trebala nekako nama na Zapadnom Balkanu da da satisfakciju. Nijeste u Uniji, ali jeste u nekoj široj porodici sa nama. Dakle, sve to bila po meni posljedica neodlučnosti Evropske unije da ostvari svoj najvažniji geopolitički interes. Ja mislim da riskiraju kao što si ti riskirao. Da. Oni su morali da poguraju Zapadni Balkan i da uđu u tu operaciju, jer se u međuvremenu pokazao da je Zapadni Balkan ono što je istorijski uvijek bio. Poprište različitih interesa, a najčešće onih koji žele da naude evropskom interesu. Tako da izgubili smo vrijeme, sada se Evropa nakon agresije Rusije na Ukrajinu opet okrenula proširenju, opet najavljuje to brzo proširenje, da kažem daj Bože da će biti istrajna u tome i da će neke od zemalja Zapadnog Balkana uskoro proći kroz ta vrata. Da zaokružim ovaj deo, da se vratimo malo na omladinu. Sjećam se mog prvog dolaska u Beogradu na funkciji predsjednika omladine Jugoslavije, kada sam direktno otišao na Zlatibor na sedmicu Ustavne komisije. Tada su tamo razmotreni i usvojeni i predloženi Skupštini amandmani koji su doveli do promjenu ustavnog uređenja zemlje na bazi stvaranja uslova za uvođenje tržišne privrede. I za mene je to velika stvar. Međutim, simbolika toga je da je predsjednik Ustavne komisije bio generalni direktor Ale Končarta. Posle toga premijer Jugoslavije Ante Marković. On je sedeo na Zlatiboru. Da su bili tamo najveći direktori Zastave i najvećih firmi u Jugoslaviji, Zastave i Železare u Zenici. Da je bila jedan reprezentativni sastav ljudi koji je, znači van politike, koji je bio milje za ostvarivanje napretka te zemlje, u kakvoj situaciji ona se nalazila u tom trenutku. U tvom delu, u tvom sektoru ekonomskih odnosa, najviše smo insistirali za uvođenje tržišnih privreda, uvođenje tržničkih pravila igre, uvođenje institucije koji bi omogućili to, ustavnih amandmani koji su doprinijeli u onom zakonu isplatu plata da počne proces akcionarstva u Jugoslaviji i tako dalje. Sve su to napredni i razvojni projekti koje su poticali iz omladine. Na kraju krajeva mi smo ih podržali u konkurenciji Aleksandra Mitrovića, Ante Markovića za premijera
države i to je bio na neki način naš predlog i dobili smo tu bitku. Čini ti se nelogično da u vrijeme kada država propada imaš najveću koncentraciju ljudi koji se zalažu za tako temeljne rekonstrukcije koje su okrenute prema zapadnim vrednostima. Jel si imao taj utisak tada? Sve što si ispričao zapravo je samo još jedna potvrda ozbiljnosti politike u prethodnom periodu na prostoru ex-Jugoslavije. Dakle, to je zaista bila ozbiljna država, to je bila ozbiljna politička škola i ljudi koji su bili na rukovodećim funkcijama u politici ili u krupnom biznisu bili su veoma ozbiljni vizionari. Ozbiljni vizionari. I ljudi. Tako je. Tako da drugo na što me asocirala ova priča jeste da se na trenutak vratimo na to što je dovelo do takvog epiloga u ex-Jugoslaviji. Ja sam pomenuo jedan razlog, te dezintegracione tendencije, Da. a drugi razlog je bila ekonomska kriza u koju je zemlja ulazila. Čini mi se ova dva faktora domaćih društvenih prilika su nekako dovela do kasnih reakcija. Bilo je jasno da su u Jugoslaviji neophodne duboke ekonomske reforme i odgovor na to je bio rad te i, da kažem, drugih sličnih tijela. Sjećamo se Krajgerove komisije. To je bio pokušaj da se dođe do nekih reformskih formula koje će učiniti Jugoslaviju konkurentnom. Dakle, ono što tada nismo dovoljno razumjeli, već na našim obodima mi smo imali moćnu Europsku uniju. Dakle, Italija je bila dio Europske unije, jedna osnivača. Dakle, imali smo moćnu Europsku uniju. Tako da insistirati na ekonomskom modelu koji je bio u potpunoj suprotnosti sa onim vrijednostima Europske unije. Dakle, dok je tamo bila tržišna ekonomija, ovdje je bila neka ekonomija zasnovana na društvenim dogovorima, samoupravnim sporazumima. Tamo je bila, da kažem, otvoreno i veliko tržište. Ovdje je bilo 22 milionsko jugoslovensko zatvoreno tržište. Tamo je ipak demokratija ozbiljno napredovala, vladavina prava također. Dakle, mi smo, čini mi se, zbog tih unutrašnjih kontroverzi kasno reagovali na to, a onda treći faktor koji je to podstakao je bio kraj hladnog rata. Dakle, kraj hladnog rata je zapravo srušio taj geopolitički poredak koji je uspostavljen i trajao poslije Drugog svjetskog rata. Krenula je ubrzana europeizacija zemalja centralne i istočne Europe, raspale su se složene federacije, počev od Čehoslovačke, zaključno sa Sovjetskim savezom, sa refleksijama na naš prostor i onda su negdje propuštene te šanse. Dakle, mi danas sa tugom moramo da konstatujemo dotle dok se centralna i istočna Europa uselila u Europsku uniju, mi smo dotle vodili rat i propustili još jednu istorijsku šansu. Dakle, hoću da kažem i da se vratim sada direktnije, ozbiljni su ljudi tada razgovarali na te teme, na sastancima o kojima govoriš, ti ljudi su imali jasnu viziju, kamo lijepe sreće da je bilo, da kažem, spremnosti i dovoljno pameti u tom kriznom periodu da se prihvate nužne reforme i da se prihvati mogućnost da Jugoslavija tada odlučnije krene i ubrzo nakon toga i postane članica Europske unije. Nije. Jednostavno kažem, taj metež koji je nastao, koji je bio metež generisan i ekonomskom zaostalošću i već naraslim političkim tenzijama, nezadovoljstvima, pomalo neprijateljstvima, sjećamo se svega toga, je doveo da se i ta šansa propusti. Da. Na takav način, evo, zaokružili smo deo tog perioda koji je doveo do rasturanja Jugoslavije i nezavisnost Crne Gore i Makedonije. I onda beležimo jedan preokret koji može da se svede na jednu rečenicu da je 1993. godine
crnogorska vlada kojom si predsjedavao ti rekla da više ne uzima nikakve donacije i da može normalno iz budžeta da isplaćuje sve svoje obaveze i unutrašnje i međunarodne. To je bilo 93. godine. 93. godine je to postalo dio, da kažem, našeg političkog narativa, a 94. u januaru kada smo usvajali budžet, kada sam prezentirao budžet, kazao sam da je budžet koncipiran tako da će Crna Gora funkcionisati na bazi svoga rada i da se time odričemo od onih dotacija koje je Crna Gora imala iz savezne kase. One su bile kroz Fond za nerazvijena područja i one su također bile kroz redovne pomoći koje je dobijao budžet, to je fond PIO da bi mogao da izmiruje penziona davanja. Tako. I onda je došao još jedan veliki zaokret, znači nezavisnost, referendum i tako dalje i uvođenje marke. Kako je došlo do toga? To je bilo vrijeme u kojem smo bili izloženi gotovo permanentnoj hiperinflaciji. Dakle, to je bilo vrijeme rata i vrijeme rigoroznih sankcija međunarodne zajednice. Jasno je da je nedostajalo novca za izvršavanje javnih obaveza koje je država trebala da izvršava iz budžeta. Jasno je da je odluka o nekontrolisanoj monetarnoj ekspanziji donošena u Beogradu, a da se ona naravno prelivala na Crnu Goru kao dio jedinstvenog monetarnog prostora. Istrpjeli smo, da kažem, dva takva teška udara. Ja želim da te podsjetim, to je vrijeme kada se satno mijenjao i obezvređivao dinar. Dakle, danas kada bi čovjek dobio platu ili penziju u 8 sati, ona je već u 9 vređala značajno manje. To su bile posljedice po crnogorski životni standard. Osjećali smo kao vlada obavezu da na neki način zaštitimo najugroženije kategorije. Bili smo vrlo izloženi napadu kada smo iz nekih skromnih deviznih rezervi koje smo imali u Centralnoj banci Crne Gore pomogli penzionere sa nekim deviznim iznosom. Više ne mogu da se sjetim koliko je to bilo maraka u to vrijeme, ali to je na neki način bio nagovještaj. Ja sam tada zajedno sa grupom ovdašnjih eksperata, jedan od njih je bio i moj univerzitetski profesor Veselin Vukotić, sjeo pa smo tada razgovarali, uključili dio eksperata iz Beograda, pa smo, dakle, u tom proširenom sastavu razgovarali i došli do zaključka da Crna Gora mora da se zaštiti. Otvorili smo nekoliko mogućnosti, jedna je bila da štampamo svoj novac, a druga je bila da posudimo novac, dakle neka dolarizacija, kako se to kaže, crnogorske ekonomije, da posudimo novac i da na taj način zaštitimo životni standard ljudi ovdje. U finalu odlučili smo se za ovaj drugi scenario, odlučili smo se da se poslužimo njemačkom markom. Bio je, kao i u slučaju referenduma kasnije, snažan otpor sa važnih međunarodnih adresa. Sjećam se više mojih razgovora sa tadašnjim državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Madeleine Albright, također sa nekim od europskih zvaničnika. Oni su uložili ozbiljan napor da me ubijede da to ne treba raditi. Ja sam smatrao da to treba uraditi. Mi smo to uradili 1999. godine. Uveli smo marku u platni promet i po tom osnovu već 2000. godine postali korisnici eura. Nije bilo problema sa ovim ostalim državama Evropske unije? Pa kao što sam kazao, neke od njih su bile angažovanije. Sjećam se da je Italija na čelu sa svojim tadašnjim ministrom spoljnih poslova Albertom Dinijem, koji je, pretpostavljam, bio zamoljen iz Vašingtona da kao susjed i raniji visoki predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda meni objasni opasnosti i rizike ulaska u tu operaciju. Naravno, sve sam to pažljivo čuo, ali sam bio vrlo ubijeđen da je neminovno da se Crna Gora zaštiti, da ne smije da se izloži i sljedećim monetarnim udarima nekontrolisanog štampanja novca iz Beograda, tako da sam
čuo šta kažu naši partneri, ali sam išao za onim što je bilo ne samo izraz, da kažem, moje ekonomske pameti, nego kao što sam kazao, izraz jedne ozbiljne analize eksperata iz Crne Gore i regiona. Da li je Milo Đukanović išao prema rizicima ili rizici prema njemu? Pa najtačnije je reći da smo živjeli u vremenu permanentnih rizika. Dakle, ja kažem, ne možemo birati vrijeme u kojem ćemo živjeti. Kada razmišljamo o politici, kada razmišljamo o ljudima koji su prije nas vodili državnu politiku u Crnoj Gori, to su bili veoma ozbiljni ljudi. Mogu slobodno kazati i moralne i političke gromade. Dakle, većina od njih je izašla iz rata, dakle, sa tim oreolom heroja i spremnosti da svoj život prinese na žrtvenik slobode i Crne Gore i Jugoslavije. A onda su u tom periodu posle Drugog svjetskog rata napravili ogromne iskorake na planu izgradnje i razvoja Crne Gore, prije svega njene industrializacije, jer je Crna Gora bila nerazvijeno društvo. Ali to je na neki način bio redovan posao u uslovima mira nakon završenog Drugog svjetskog rata, a onda su došle 90. I od tih 90-ih praktično pa do ne znam, mi smo pokušaj državnog udara imali 2016. Hoću reći 30 godina permanentnog potresa. Na početku je to bio potres izazvan ratom na prostoru ex-Jugoslavije, nakon toga smo ušli u taj suludi rat sa NATO-om u koji nas je također uvela beogradska politika 1999. godine, nakon čega se potpuno učvrstilo opredeljenje Crne Gore da ide putem nezavisnosti. A kada smo deklarisali nezavisnost, tek tada smo ušli u permanentnu nestabilnost koje smo bili izloženi od strane Beograda, jer Beograd naravno se nije mirio sa crnogorskom nezavisnošću. Dakle, velikosrpska politika od polovine 19. vijeka negdje je deklarisala svoj stav da je Crna Gora sastavni dio nekog srpskog prostora. Nekad da se to zvalo Velika Srbija, danas se to zove Srpski svet, ali dakle iza toga stoji jasna namjera Beograda da prisvaja Crnu Goru. Zbog svega toga smo mi svo to vrijeme živjeli u nekom konstantnom stresu i riziku. Lijepo bi bilo, a danas o tome možemo govoriti u prošlom vremenu, nažalost ne možemo. I danas Crna Gora prolazi, da kažem, vjerujem neke završne dionice, da kažem, te permanentne krize, ali mene je zapalo to vrijeme. Od 90. pa do 2023. sam ja gotovo kontinuirano bio predsjednik ili premijer i bio sam u situaciji da negdje kormilarim tom politikom koja je pokušavala da nađe najbolje odgovore na kontinuirane krize. I dolazi 2003. godina i poziv od gospodina Đukanovića Kodazevskog da ako može sakupi ekipu i da napraviš konsultacije. Ja mislim tako, sada mi je teško da razaberem baš sve te godine, ali sigurno to je period kada počinje i kada se intenzivira taj proces privatizacije u Crnoj Gori i naravno da sam u duhu onog što sam objašnjavao želje da se uvijek konsultujem sa onima koji imaju neka iskustva na tu temu, želio i da vidim kako oni mogu da nam pomognu, da prosto ne učimo svaku lekciju na svojoj koži, nego da usvojimo neka saznanja. I to je za mene bilo velika stvar, da ti kažem. I onda je došlo vreme privatizacije i iznikli su Porto Novo, Porto Montenegro, Luštica i veliki turistički sistemi koji su praktično doneli najznačajnije svetske biznismene u Crnoj Gori. I stalno ponavljam jedan primjer što si mi rekao, da je najbolje da se stranim investitorima da zemljište koje je pripadalo Jugoslovenskoj narodnoj armiji, jer je ono bilo urbanistički sigurno rešeno. A svi drugi koji smo pokušavali sa drugim zemljištima koji nisu bili rešeni, imali smo velike probleme. Tako je bilo. Tako. Pa, na ovu temu bih htio da podijelimo, da kažem, neka dva moje iskustva. Prvo,
tranzicija je jedan neizbježan, ali istovremeno i užasno tegoban proces. To je najtačnije nazvati kataklizmom. To je vrijeme u kojem jedan vrednosni sistem nestaje, a drugi će tek da nastane. Dakle, to je vrijeme vakuma. U tom vremenu ne isplivavaju ni najpametniji, ni najdokazaniji. Ti najčešće su negdje na tribinama i posmatraju procesi, gledaju kada će doći vrijeme za njihovo uključivanje. Dakle, u tom periodu, rekao bih, profitiraju najvještiji. Možda neko će reći najhrabriji, neko najskloniji riziku, ali ja bih rekao najvještiji, i onda se istovremeno porađa nezadovoljstvo društva, zašto baš taj. Nije poenta u tome, nikoga nije selektirao, prosto izbacilo ga je vrijeme i procesi u tom vremenu, a na organizovanoj državi je da ti procesi budu regularni, da budu u skladu sa onim što su dobre evropske prakse. Definitivno smo to radili u Crnoj Gori. Definitivno svaka ozbiljna privatizacija u Crnoj Gori je realizovana putem međunarodnog tendera uz prethodno odabranog međunarodnog savjetnika. Tako da, hoću da kažem, dobili smo novu vlasničku strukturu koju smo dobili. Ja bih više volio da se Bill Gates rodio u Crnoj Gori, ali se nije rodio u Crnoj Gori. U Crnoj Gori smo imali to što smo imali i dobili smo, da kažem, te nove uprave i nove menadžerske ekipe koje su imale znanja toliko koliko su imale. Ono što se kasnije dogodilo je da su mnogi od njih brže izgubili to što su stekli u prvim godinama tranzicije nego što su ga stekli. Prosto nisu imali dovoljan nivo preduzetničke kulture da bi mogli da sačuvaju to što im je period tranzicije donio. Time završavam tu priču i dolazimo do stranih investicija. To je bilo vrijeme u kojem je Crna Gora bila jako atraktivna investiciona destinacija. Dakle, mi smo u tom periodu u kontinuitetu imali 18 do 19% GDP-a vrijednost direktnih stranih investicija. Kada imate 10% GDP-a u stranim investicijama, to se smatra, da kažem, ozbiljnim rezultatom. Mi smo kontinuirano imali 18-19 i tada su se dogodile ove investicije koje si pomenuo. Porto Montenegro, Porto Novi, Luštica, Aman na Svetom Stefanu, priprema za gradnju autoputa, postavljanje podmorskog kabla, energetskog kabla ispod Jadranskog mora prema Italiji. Dakle, sve je to bila potvrda, da kažem, poslovne atraktivnosti ili atraktivnosti poslovnog ambijenta Crne Gore. Kada bi me sad pitao šta je formula je složena, ali šta je osnovni mamac? Osnovni mamac su sniženi porezi. To je definitivno. Crna Gora u tom trenutku imala porez na dobit 9%, to je bilo, mislim, ili najniže u Evropi ili među najnižim stopama u Evropi i to je pokrenulo brojne biznismene iz razvijenih evropskih država da dođu u Crnu Goru. I definitivno želim da potvrdim to na što si podsjetio. Dakle, u procesu realizacije investicije i u Crnoj Gori se uglavnom uskomeša lokalna javnost kada vidi da neko dolazi i onda počinje da otvara pitanja da li je pravedno obeštećen tada kada je država eksproprisala njegovo zemljište i na taj način zapravo komplikuju realizaciju investicije. Zato je bilo najjednostavnije te investicije realizovati tako što bismo transferisali nekadašnju vojnu imovinu prema stranim investitorima. I to je iskustvo ovo koje si kazao. Recimo, Porto Montenegro je na lokaciji nekadašnjeg Arsenala. Arsenal je bio, da kažem, vojni brodoremontni zavod. Tu su se remontovali brodovi vojske Jugoslavije, vrlo često brodovi Libije i tako dalje i tako dalje. Došao je kraj tog perioda, više Jugoslavija nije imala velike budžete, nije imala više tako zahtjevnu vojsku, prosto to je trebalo transferisati prema turističkoj namjeni i to smo uradili zahvaljujući jednom sjajnom investitoru kojeg smo dobili, danas pokojnom Peteru Manku, Kanađaninu, koji je okupio jedan ozbiljan konzorcij investitora i realizovao tu investiciju u marinu za mega jahte koja je danas za ponos Crne Gore.
A onda su stigli drugi investitori koji su također upotrijebili nekadašnje vojno zemljište, to je bilo u Kumboru, tamo je bilo sjedište mornarice, vojne mornarice u Saveznoj Republici Jugoslaviji, tako da smo onda i to zemljište transferisali i dobili Porto Novi. Hoću da kažem da se ozbiljno radilo na privlačenju investitora. Uslov za to je inspirativan poslovni ambijent, uslov za to je, da kažem, ozbiljna ekonomska politika vlade. Politika vlade koja je predvidiva i koja ne iznenađuje investitore promjenama pravila igre tokom utakmica. I stigli smo do biznisa sada. Jednom prilikom naših čestih susreta sa makedonskim privrednicima rekli ste da ako Crna Gora ima ovakvu ekipu privrednika kao što ima Azerska u Makedoniji, napravila bi čudo u ekonomskom razvoju. Šta znači to? Na mnogo sam ja sad to ispričao. Bio sam impresioniran kvalitetom razgovora koje sam tada imao zahvaljujući tebi sa grupom istaknutih makedonskih biznismena. Sjetio sam se svog prvog premijerskog mandata. Kada sam sa 29 godina postao premijer, sačekala me je grupa ozbiljnih biznismena u Crnoj Gori. Ozbiljni sistemi tada u turizmu, u metalurgiji, u tekstilu, u proizvodnji hrane, u bankarstvu. Ozbiljni sistemi su imali vrlo ozbiljne menadžere. Nevjerovatno ozbiljne kada to gledam iz današnje prizme. Ja mislim da je Crna Gora danas u pogledu kvaliteta menadžmenta na značajno nižem nivou u odnosu na to vrijeme. Dakle, to su neke od posljedica tranzicije o čemu smo malo prije razgovarali. Bilo mi je drago da sam vidio da je u Makedoniji očuvana bila ta struktura koja je tada kada smo razgovarali, to je manje više bila struktura, nije kompletno, ali je značajan dio te strukture imao iskustvo iz jugoslavenskog perioda, tako je. A onda se, zahvaljujući, da kažem, nekim pametnim potezima, privatizacijama određenih važnih sistema tipa Alkaloida i tako dalje, tamo pojavile su se i nove generacije veoma kompetentnih ljudi koji su nastavili da uspješno vode Da, apsolutno. Tako da zaista sam to vrlo iskreno, punog srca i pun zadovoljstva kazao, jer nekako smo ovdje u Crnoj Gori Makedoniju uvijek doživljavali kao svog iskrenog prijatelja. I ti se sjećaš da nikada jednog dana nije bilo zastoja u odnosima između Crne Gore i Makedonije kada se raspadala Jugoslavija. Nije bilo zastoja jer je to bilo neko ozbiljno prijateljstvo i radovao sam se da Makedonija ima tako dobru privrednu strukturu. Drugo pitanje koje je često postavljeno između nas kad smo imali te naše susrete je pitanje razvoja severa Crne Gore. Šta je na tom pitanju tvoja vlada učinila? Dosta smo uradili na tom putu. Dakle, pokazalo se jedno pravilo, potvrdilo se jedno pravilo, a to je da je infrastruktura preduslov ozbiljnih investicija i razvoja. Ja sam godinama pokušavao da privučem pažnju stranih investitora da ulažu u sjever Crne Gore, računajući da je to možda čak izdašniji resurs nego jug. Na jugu imate toplo more 3 ili 4 mjeseca, a na sjeveru imate mogućnost i za ljeto i za zimu. Međutim, nije bilo reakcije. Znaš kad je uslijedila reakcija? Kad je izgrađen autoput. Kad smo krenuli da gradimo autoput. Tada su investitori vidjeli našu ozbiljnost. Jer ako smo se opredijeli da uložimo kao država 900 miliona u prvu dionicu autoputa između Podgorice i Kolašina, to je znak da je država partner u realizaciji njihovih investicija. Još jedan, to je veliki rizik. Cena tog autoputa koja će preokrenuti sever Crne Gore. To je veliki rizik, ali to je uspjeh. Veliki rizik. Sjećaš se da je bilo puno kontroverzi. Dakle, domaći politički igrači, vođeni političkim razlozima. Dakle, među njima su i neki tvoji i moji prijatelji iz vremena jugoslovenske omladine, koji su, pouzdano znam, dobri ekonomisti, ali su
iz političkih pobuda sumnjičili ispravnost početka realizacije autoputa. Vrijeme je na sreću dalo nama za pravo. Danas u Malenom Kolašinu, koja je prva sljedeća stanica od Podgorice prema sjeveru, se gradi 20 hotela. Da. U Malenom Kolašinu. Dakle, a to do juče nije bilo moguće. I to su naravno sve privatni investitori i to su sve dobri hoteli. To su sve hoteli koji su brendirani ili će biti brendirani najmanje sa kategorijom 4 zvjezdice, a većina sa kategorijom 5 zvjezdica. Prema tome Kolašin postaje ozbiljan centar. Žabljak će to postati. Također Beranska strana Bjelasice, Mojkovačka, Bjelopoljska, strašan resurs za razvoj sjevera. Dakle, mi sada prisustvujemo početku te etape u kojoj se događa ozbiljna strukturna promjena ekonomije sjevera Crne Gore. Sjever Crne Gore je poslije Drugog svjetskog rata uglavnom bio zasnovan na ideji industrializacije. Dakle, i to su manje više bile radno intenzivne djelatnosti, drvoprerada i tekstil. Da, ali otišao je i u ekologiji, napred i u svim drugim. Tako je. Danas je jasno prepoznato da su ogromne mogućnosti u turizmu i u pratećim uslugama, da je uslov za to infrastruktura. Država treba da nastavi i da dovrši projekat autoputa i još nekih kapitalnih infrastrukturnih projekata, ponajprije kolektora koji treba da obezbijede očuvanje zdrave životne sredine i ja sam apsolutno siguran da je odlična budućnost pred sjeverom Crne Gore. Tako je. Kratka pitanja, kratki odgovori. Bio si toliko godina na najvišim funkcijama, bio si poznat po tome da uvijek na međunarodnim skupovima ekonomskim se bio prisutan, vodio si ekonomiju, pošto si je studirao i želeo da radiš na to i tako dalje. Koji te je čovjek u tom svim tim mandatima impresionirao na ekonomskom planu? Pa to su bili uglavnom ljudi iz biznisa i ozbiljni investitori. Već sam ti pomenuo jednog od njih. Kanađanina. To je bio Peter Mank, Kanađanin. Zanimljivo je da su to uglavnom bili ljudi koje sam upoznao u njihovoj kasnoj dobi. Oni su negdje ili doživjeli 90 ili više od toga. Recimo sljedeći je bio Adrian Zeka, koji je autor brenda Aman. Da. Dakle, on je negdje sa dalekog istoka, da li je to Singapur, Malezija ili dakle taj region. Indonezija. Isto jedan sjajan lider. Nekoliko, da kažem, takvih ljudi koji su definitivno napravili uspjeh, koji su imali jasnu viziju, koji su imali zanimljivu priču, koja je meni bila inspirativna. Jer ponavljam ti, ja sam negdje izvorno iz tog filma i želio sam nekako da što više iskustava pozitivnih usvojimo tih ljudi. Da. Bilo je li atentata na Mila Đukanovića? Ako je vjerovati informacijama, da kažem, ozbiljnih domaćih i međunarodnih službi bezbjednosti, jeste. Dakle, sjećaš se da je makar 2016. godine prema potvrdi svih ozbiljnih zapadnih službi u Crnoj Gori bio pokušaj državnog udara. Gledao sam, da kažem, prepis telefonskih razgovora oni koji su to bili uključeni. Dakle, jedna od opcija u osvajanju vlasti u Crnoj Gori je bila likvidacija Mila Đukanovića, da bi prvo da pokušaju da me uhapse, a ako to ne bude išlo, da će onda da me likvidiraju, da bi se ostvario konačan cilj promjene vlasti i zaustavljanja Crne Gore na putu prema NATO-u. Kakav je osjećaj čovjeka u tom trenutku? On više brine za sebe ili za pamet? Nije naravno prijatno, ali hoću ti kažem da sam nekako u tom dugom vremenskom periodu toliko duboko ušao u to da više to nije bila stvar kalkulisanja, pa dakle prosto nisam imao ni vremena da se uplašim u odnosu na takvo saznanje. Znači, preduboko sam ja u tome. Nije tu više, čak i da hoćeš, ne možeš da se zaustaviš i vraćaš natrag. Ja sam ponio
na svojim leđima teret odluka za crnogorsku nezavisnost, za crnogorski ulazak u NATO, za crnogorsku europsku perspektivu i ja sam samo razmišljao o tome hoćemo li dobiti neko mirno vrijeme da ja mogu taj teret sa svojih leđa kroz izborni proces prenijeti nekoj novoj generaciji koja će u nekim mirnijim uslovima nastaviti da dalje razvija Crnu Goru na tekovinama tih ostvarenja. Definitivno nijesam se plašio i prosto nekako kalkulisao sam da bavljenje politikom na Balkanu i bavljenje tako teškim pitanjima kao što je pitanje nezavisnosti države, uprkos interesima drugih, ponajprije nekih od naših susjeda, da to moraš kalkulisati kao cijenu koju si spreman da platiš ako želiš ozbiljno da obaviš taj posao. Tako. Upoznao si mnoge ljude, upoznao si mnoge institucije i invente koje se održavaju na svjetskom nivou. Interesantno bi bilo koje je najbolje mjesto na svijetu gdje nismo bili, da nam preporučiš od toga gdje si ti bio. Najbolje mjesto? Najbolje mjesto da idemo. Ja sam, ajde da kažem, nekako jako privržen Evropi. Da. I uvijek sam ponavljao, kao što se sjećaš, ne moramo svi biti članovi Evropske unije, mada mislim da bi to bilo najbolje za Evropu. Ali to ne znači da smo manje Evropljani, mi smo Evropljani. Volim mnoga mjesta u Evropi, a ponajviše volim Francusku, volim od prijestolnica europskih najviše Pariz, francusku obalu, francuske vinske regije. Također, da kažem, vrlo se ugodno uvijek osjećam u Italiji. Italija je naš susjed, Italija je neka, da kažem, najbliža i najduža crnogorska historijska veza i oslonac. Tako da to su, da kažem, neka mjesta gdje se uvijek rado vratim i gdje čak i kad nemam nekog posebnog razloga volim da odem i da se nadahnem par dana pa se opet vratim u Crnu Goru. A Ohrid? Ohrid? A što se ex-jugoslovenskog prostora tiče, volim Makedoniju, kao što znaš, tu sam također uvijek rado dolazio. Ohrid mi je onako posebno drag. Tu sam, zahvaljujući tebi, bio često, imao mogućnosti da ne protrčim protokolarno kroz Ohrid, nego da upoznam Ohrid onako sa svih strana i to je zaista jedno prelijepo mjesto koje je onako, rekao bih, vrlo dobar brend makedonski i ovog regiona. Kada pitam sada ljude kako je Milo i šta radi, svi odgovaraju, gleda unuke i uživa. To je tačno odgovor. Dakle, ja svima kažem da nijesam imao 2 ljepše godine u životu od ove 2. Od završetka predsjedničkog mandata 2023. do danas. Naravno, ja sam cijel život proveo u politici. Sad da kažem da me politika ne zanima ne bi bilo normalno. Znači, zanima me, pratim i razgovaram sa prijateljima i pokušavam na neki način da budem od koristi toj politici koju sam kreirao i za koju sam se zalagao čitavog života. Dakle, tako što ću razgovorima sa mladim ljudima, predstavnicima te politike, pokušavati da im pomognem u mjeri u kojoj je to nužno. Dakle, politika ostaje dio moje preokupacije, redovno pratim sve što se događa važno u biznisu na svjetskoj biznis sceni, a svaki slobodan trenutak provodim sa unucima i uživam to. Ako bi se vratili u Beogradu sada s ovim našim iskustvom, ponovo bi Tahir Gasanović bio ministar inostranih poslova? Tahir je to dobro radio. On je jedan iz one plejade, iz naše generacije ljudi koji su ja mislim da je zapravo pravi odgovor, već sam kazao, stekli smo dobar temelj u jugoslovenskoj političkoj školi. I imali smo ideale. Plašim se da danas takvih ideala je deficit. I mi smo zaista radili
sa željom da napravimo nešto dobro, da neki trag dobar ostane iza nas. I svi ljudi iz te generacije, uključujući i Tahira kojega pominješ, ili Nijaza Skenderagića u Bosni, ili Baneta Brkljača i tako dalje, smo imali te ideale. Ja smatram da bez takvih ideala nema velikih rezultata. I zato sam ti rekao, u to sam zaista ubijeđen. Ja to ne pričam da bih nekome bez razloga komplimentirao. Ja mislim da svi ovi ljudi koje sada pominjamo, bi danas bili apsolutno prvoklasni ministri ili predsjednici vlada u zemljama u kojima žive rat. Tako je. Zadnje pitanje koje je vrlo značajno. Kakve su perspektive Zapadnog Balkana? Ja tvrdo vjerujem da Zapadni Balkan mora da bude integrisan u Europsku uniju. Kada? Što brže. To je bitno. Što brže, ali istovremeno da se mora obaviti posao kod kuće. Dobro. Dakle, ne vjerujem u gledanje kroz prste i ne vjerujem u prijem preko reda. Dakle, imao sam prilike da vidim neke zemlje koje su možda malo preko reda iz geopolitičkih razloga primljene, pa sam ih tada posjećivao i shvatio da one organski nijesu dio Europske unije. Možda su u međuvremenu postale kad su završili neke domaće poslove. Zato mislim da se na Zapadnom Balkanu moramo vratiti, da dovršimo reforme, da bismo iskoristili sada ovo raspoloženje u Briselu iz geopolitičkih razloga da završi proces proširenja. Ali nije tu preostalo mnogo posla. Dakle, iz iskustva koje znam iz Crne Gore, ja mislim da sa ozbiljnom posvećenošću, koja u ovom trenutku nije na potrebnom nivou, sa ozbiljnom posvećenošću se za 1,5 do 2 kompletan taj posao može završiti. I Crna Gora bi možda ipak mogla prva proći kroz ta vrata i ući u Europsku uniju. Bilo bi pogubno po meni za zemlje Zapadnog Balkana da nastave taj proces samoizolacije u odnosu na Europu. Zato što više nije moguće biti nesvrstan. Dakle, živimo jedno novo geopolitičko vrijeme. Ako nismo u Europskoj uniji, bit ćemo pod geopolitičkim utjecajem Rusije. Ne vjerujem da bi nam se ta perspektiva sada mnogo dopala. Prema tome, mi konačno treba da kulturno ili kulturološki pripadnemo tom prostoru kojem geografski pripadamo. Mi smo dio europske kulture i to treba da potvrdimo time što ćemo ući u Europsku uniju i po meni kao dio tog paketa europskog je dakle i Euroatlantski savez, istovremeno da budemo i dio NATO. I ja duboko vjerujem da je to strateški interes same Europske unije. Zato sam i komentarisao u jednom od prethodnih tvojih pitanja da su bile greške Europske unije što se oko toga premišljala, jer ona je na neki način ostavila Zapadni Balkan na milost i nemilost van evropskih ili anti-evropskih utjecaja. A kada se napravi kriza u bilo kom regionu Europe, to je ozbiljan problem za Europsku uniju. Dakle, ja smatram da nema alternative europskoj integraciji. Da li smo mi time apologete Europske unije? Nijesmo, pa mi vidimo sve greške koje tamo postoje, mi vidimo sve slabosti, ali to ne znači da se Europa ne treba ujediniti i da onda svi zajedno ne treba da prevaziđemo te slabosti. Znači, biznis klub je napravljen, to je druga generacija ovih biznismena koje ti znaš najbolje, sa kojim smo se družili ovih 20 godina. Sada radimo na novom projektu da instaliramo u društveni sistem ove mlade ljude i mlade generacije koje su. Koja je tvoja poruka do njih? Da imaju odličan temelj, da imaju zaista jedno veoma kvalitetno polazište i da treba samo nastaviti u pravcu daljeg razvoja biznisa i u Makedoniji i u regionu. Dakle, priča o integraciji nije samo politička priča. Kada ljudi ovdje govore o tome da se do juče 70, sada 60%, dakle i ovdje je prisutan opadajući trend, ljudi opredeljuje za Europsku uniju, to možemo kazati da je to modni trend.
Tako je. Ali kada pogledate to istraživanje malo dublje, shvatite da su dosta nekonzistentni neki odgovori u odnosu na ono što je stvarna pripadnost evropskom sistemu vrijednosti. Dakle, kada govorimo o ljudima iz biznisa, osnovna ideja koja mora da ih vodi je da moraju da budu konkurentni na evropskom tržištu. Dakle, sva naša tržišta su mala. To su opasnosti od otvaranja, ali neizbježne opasnosti, jer odgovor nije u zatvaranju ekonomije. Dakle, samo se treba pripremiti za otvorenu ekonomiju. I to važi za sve. Dakle, više puta sam kazao, pa da time možda i zaokružimo ovu priču. Šta znači nekome odgovor Milo koji se bavi politikom je bolji od nekog drugog političara u Crnoj Gori? Ništa. Jer možda ni jedan ni drugi ne vrede ništa. Osnovno pitanje, ako je Milo dobio povjerenje, a dobijao ga je dugo, 30 godina, da bude predsjednik ili premijer, da li je on na nivou onoga što, ajde da se ne upoređujemo s velikim državama, sa onim što je državno rukovodstvo Malte ili Kipra ili neke druge slične države? Ako jeste, onda je Crna Gora napravila dobar izbor. Ako nije, šta to sad znači da je on bolji od nekog drugog jednako neuspješnog? Hoću da kažem, to što važi kao pravilo za biznis, važi za sve djelatnosti. Znači, zemlja će ići u dobrom smjeru ako bude birala pametnu, nacionalno odgovornu vlast koja će imati jasnu viziju konkurentne Crne Gore u Evropskoj uniji. I to je poruka i za svakog biznismena. Milo Đukanović, moj prijatelj, čovjek koji je ostavio veliki trak na balkanske prostore i malo šire, koji je uveo Crnu Goru u NATO i teritorije Evropske unije, čovjek koji uživa u društvu sa svojim unucima. Želimo ti puno uspjeha i zdravlje u daljem periodu. Hvala što si bio gost. Hvala dragi Branko, i veliko mi je zadovoljstvo da sam bio gost u ovom podcastu i ja tebi i čitavoj ekipi zaista želim sve najbolje u životu i naravno najbolje želje i prijateljskoj Makedoniji.